Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanangan aya. Saan ka pa matay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpaling kay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda. Iso nga ro dadamdamagak no nya ti kayat mo asidaan. Jay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remat. Mapanak manin mangayon di tapantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Niblip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, may. Nagtumal nga rod itamare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan katawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Sagmamano na ito lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay ba? Mapinagngina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulaw, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no na loom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagngina ba? Anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan ka nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela ti malyaw idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukadaw. Anya, mat na ito'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas, mat. Kita amaw. Ay, wine. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsa akpay ko ma. Siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo nang aglaklakaw, agimatang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan mare, awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wamag gumatang. At ilakutan tumanan na inton bigat. Hey, malas mat dadya lalaki nga imay nang pidil-pidil ka na gito'y lakok nga abukado. Apay matan ako nam dayta. Pulos mat nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta. Mayro pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mayro pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamayropaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen. Oh, apay ayan nanang. Tunga tirabi mangririing ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Bariknak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya. Anya ti kayat mo aya? Ay, jay karne ti baka. Naanger ngatan. Kuna kun kat mabisin ka manan.
Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangiran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo madati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day tadigo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan jay panagriknak amat matayak. Kunak ngarudkin ka abisin mo laday ta. Dilpen. Bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y ama kita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kanwam dito'y balay? Ang laklakay kalataka day nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakong, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok a prutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot siya. Good one. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka di lakom nga utang. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taado ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. No saan ka manin nga agkapsaw, mapanak manin agpalingkay. Ay, Juan, tanay, kaslamang mangag ko nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganin, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga man, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinin, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni inaganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatangan na si daan. Imbagam mo tayo napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbili nga agpaiso day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Saan mamano rin na utong mau? Sika? Anya asyak? Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak mo tin Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. I won gayam, pimples. Adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak.
maibagay di tarupa. Ne, sa balin samot ang di mapaspasama ka. Agin inaram kayon samot tan. Ited mo ba namin kanyak jay utaog? Taiso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang para ken ka. Wala. Tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa. Tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Kitanya ngay ti papananda no saan akasar. Sige, mapan kun to man sumlian jay aglaklako itinateng ken prutas iji palengke. Tamak ki ammu akman ken kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga para ken ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi ti dayjay lalaki? Wan nga rod. Wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangag payso ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mo't nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Tilpe nanakaw. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ang tipagatang mo nanang. Makapangpanganak nga rod iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan akmanen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaang mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapanda ko ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga atidog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, o. Jak kayatan na pidilan, tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata single. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deti, mapanagpasari di balayaw inton Rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka de ti umuli. Ay katwan day talagayam. Para ken ka, ulyag uray kangatwan abantay. Anya ti tangtangada, manakaw. Day tangarod bantay. Taapay. At dagayam balasang agnanaud dita. Balasang. Nakaamamwam. At na naamamok a balasang nanang.
Banag nga tumatan di tayan da. Ano sak apasyar nanang? Kayat mo asawan. Mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo matanay tilakok. Labsa-labsan nyo matlatan. Dumagas kayo, kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita karaan. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakok mga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, ang bit mo tan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, tamaysakan to aninang May. Naimbag man tayo may kadito'y balay, Sister Dominga. Adda ka di manan imarites mo, Marie Flora. Awan, met! Kaya't ka lang alakwan. Anya tilakom aya. Makitam tayo a bracelet. An-ano kumangay ti bracelet mo, Mare? Anya kalaki din aya. Sana basta bracelet lang da ito ay. Pampaswerte da ito a bracelet. Ha? Aya? Flang! Iso ti usar da kiti babak nang. Iso agumatang kametan. Sagmamanungay day ta. 500 only. Ay, una yun, Mare. Nakangingi na magayam. When, takas ko nakitayan. Saan laga basta bracelet da ito'y lakok, mare. Pampaswerte da ito'y a bracelet. Apay nga ita ka lang, Dominga, anak ka. Anya lakit din ayananang. Saan ka di nga imbagak kada kayo, amapanak iti ayan ni Marie Flora, ni Badingay. Kaya guray ka. Sa dinaw tinangalaam iti dayta bracelet anak ka. Kasla dapay silaw-silaw na. Ginatang ko kin ni Marie Flora daytoy nanang. Ay sus, kumkumpurmi man ang tigat-gatangam. Ay nananang, di kay kadiag sao iti kasna. Ngamin, saan abasta bracelet laeng daytoy. Lucky charm daytoy nanang. Pangpaswerte a bracelet. Sagmamanungay ti kasta. 500 only, nanang. Anya, ay una yan Dominga. Nakangin-nginamot gayam. Nagasam ngay dayta. 500. Saan abale, nanang? Tano ag swerte, Dakdakkel to ti ag subli. Ti ko na ngamin ni Marie Flora. Kastoy kano ti usar dagiti babak na. Awan ti papanaminton bigat, Dominga, bakat. Awan, apay aya. Mabalin nga tulungan na nga agmula iti bangkag. Ay na, saan ang mabalin, Guryo? Ay, nukasta, dinak nga rod, kaya't nga tulungan. Anya lakit din aya, Guryo. Kaya't ka kumaatulungan ngam adumat tinasken alabaak inton bigat. Ay, kasjay. Wen, sana bale, bumawi aktukan ka no saan akon abisi. Sikamot ti masalaw ko iti dalan, pare Guryo. Di mo ibaga, mapan ka manan iti bangkag yaw. Kapilitan, pare Pedro yang. Dumot nga maintenance kan nga imulak. Di mo manan kadwa ni bagit mo. Si kalaang samot yag, trabaho iti bangkag yaw. Adu nga ro ti araramidin na diyajay nga asawak nga. Kaya no kanayon ang makita kay Jayan ni Bakla, pare.
Aya! Wen, ket no nagmayat ti kakatawan da, tunggal lumabas sa kita yan da bakla. Ang mga no karup-rupa na lang tinakitaan pare. Ay na, nyalaki din na ya pare. Napigsapay lang ti panagkita. Iso asigurado ka ni bakit mo tinakita. Buhay amanta, kasarita ko di asawak, maipapan iti dayta abuenag pare. Una pare, narigat mait no si kalaang tiyag-trabaho. Sa di numanag, ti papanam, Dominga, anak ka. Iti ayan ni bakla ako marek, nanang. Na, kunak man no kunam ngaglaba ka ita. Madamdaman to, nanang. Imbes ngaglaba ka, tapno mamagaan. Saan? Taday tamakimar maritais ti pangpangrunam. Anya lakit din ayan, nanang. Agawid ak tumitla adagos kunakmet. Anyan tula nga inti panunutan ti asawam iti kastangar aramida manakaw. Ay nananang naanos ni guryo nga asawak. Ay na Dominga aya. Sige nga rod nanang, aglabaak pa'y sakbay apumanawak. Tapno di yumat ko na. Naladaw kamat nga imay, Mari Dominga. Ay namare, naglabaak pa'y ngamin. Apay aya. Lakwan ka manen. Anya manen ngay dayt na. Necklace, kan dekorasyon na pampaswerte. Manan? Yap! Gumatangkan. Tapno ada i-display medyo balayo. Tapno nalakalang asumrek ti swerte. Effective nga ta dayt na. Ano fa? Anya laki din aya? Kitaan nak nang rugi din ang ikarga iti pampaswerte a dekorasyon iti balay. Ay na! Ang daming blessings na si Mangpet. Nanginan sa mo dayt na. Amangan no saan ko amabayadan. Ano likes mo, ikang ka iti set, tapno makatipid ka. Ay, alaman nga rod, Mare. Ikanak iti may sa aset. Tapno agswerte kami man matkiniguryo. Amangan no day tapay ti bumaknangan mi nga gasawa. Alaam ka di itamare? Ura ited ko iti 3,000. Set daytan. I-reserve mo pa'y laang para kanyak. Agdiskitarak pa'y iti pagbayad ko. Di ka madanagan, taalaag tumulaang. Adi ako Dominga, bakit? Ay na, saan pa yan nag-awid ni Dominga, Guryaw? Uy, sa di naman ang tinapanan na ngay. Ay kat na pa na, iti ayan ti kumari na abakla. No kasta, husto nga ron ti ibagbagan ni Pare Pedre ang kanya. Ay yatimbaga na kan ka anak ka. Kanayon kano ang makita nati asawak, iji ayan di aplora nga bakla. Sana kun nga agulbod pa'y. Ay, apo. Tauray siya, diyak kanunungan ti dakas nga ramid ti anak ka. Pudnaw, tinaibag ati kumparaim. Tunggal mapan kay ti bangkagyaw. Agrubwat mo tan, amapan iti ayan ti kumari na abakla. Anya? Wan, iso ano siya ti sika. Isurot mo ti asawam, numapan kay ti bangkagyaw. Tapno saan ati kinasadot na ti pakpakat na. Saan di mo matati na nga ni Dominga datoy nga bracelet? Ay, mudtoy ta bracelet ko. Apay aya, apakibibiyang dagiti gamit ko si Kaguryo. Nangalam ngay datoy. Ginatang ko day takin ni Mari Flora. Ne, manumat ngay. 500 lang. Anya? 500? Nanyalakit din aya, Guryo. Saan ka mat atulang? Sinayang mo ti 500 para iti kasta lang nga bracelet? Ay sos, Lucky Charm day to'y a bracelet, Guryo. Amam, ti kunada a Lucky Charm. Pampaswerte. Kung conforme ti patpatyam siya ka Dominga. Anya nga iti amam. Amangan no day to yung ti pagswertyan talakay. Ay, ikanak man kit di iti 3,000. Tapno adda ibayad ko iti pampaswerte a dekorasyon nga inorder ko. 3,000! Ay na, pangasi man Dominga. Saan nga kung conforme ti gatgatangan ta sayang ti kwarta. Ala, kung ti order ko a pampaswerte, Mari Flora. May bit lang
Payment first. Sana mabalin ti utang. Anya kalakit din aya. Adda pagbayad ko. Ti ko namin iti-text mo. Sana maya ti asawa magumatang ka iti pampaswerte. Wen, iso ang nagbulodak pay laeng iti may sa ako mare. Kaya't kumati gumatang iti pampaswerte. Taamangan no isunto mati bumaknangan may. Ay, wan! Posible mapasamak dayta. Think positive lang. Ay na, agyaman na, Mari Flora. Naimbag ka pa'y tamaawatan na. Ay, naawanan niya manamare. Kastamot lang, adi ti boyfriend ko idi kanya. Iso ang maawatan ka. Ala, awatem nga roden ti bayad ko. Taiyawid ko matandag iti lucky charm ko. Apay akas ta ti reaksyon nyo ang nakakita kanyak nanang. Sa di naman ang tinangalaam iti dayta aniklice Dominga anak ka. Di mo ibaga pampaswerte manan dayta. Anya kalakit din ayan nanang. Awan mo ti dakes numamati tayo iti swerte. Ala, ikatam dayta aniklice. Tanay, agrup-rupa kan nga. Ay, yak maawatan. Ti ko na ti gayim ko. Effective kano dagitoy alaki charm nanang. Kastoy kano kat ti usar dagiti babaknang. Awan met siguro ti dakes na no padasan tayo met. Ay na, Dominga ay. Oray mano pay alaki charm ti yawid mo dito'y balay. No agsadot-sadot ka met. Ay, awan latam mo. Ninanang met. Imbes atulungan nak amang isimpa kadagiti pampaswerte a dekorasyon. Saan ta uyawundak pay lang? Wanda. Tama nga no day tamanan ti pangrugyan ti saan nyo pagkinawatan iti asawam. Anya tinapasamak dito balay Dominga. Magustom ka di dagiti dekorasyon a ginatang ko, lakay. Kunak nga sardengan ti gumatang ti komporme nga. Saan akom kumpormi dagita, guryo? Lucky charm dagita kunak lang arudan. Anya lakit din aya. Uray manopay nga lucky charm ti gatangam. No, saan kamat nga nagagat? Oho, awan lat amok ditan. Hey, jak amo kada kayo kininanang. Talaga nga awan ti pamatiyo kanya. Una atawan mo ti denggem nga sao. Idida mo, gimatang ka ti bracelet. Ita, gimatang ka man ti necklace mo. Kan dekorasyon dito'y balay. Nagngingi na pa mat. Pudno anangina ta effective kanumat alaki charm ko na ni Mari Flora. Kita amita, dakkel tinagbaliwan ti panagbiagda. Remang ay ti panagbiagda gaputa nagagat da. Pare, sa dino ti papanam katrabeng. Ay, mapanak ay ayan ni tatang. Nagapa kami kani asawak nga dajay. Anya? Anya man ang tinagapaan nyo, pare. Dagiti laki charm nga ginatgatang na pare. Ay, anya laki day. Saan mo tadakas no gumatang iti lucky charm, pare? Kitain na kumamot ti limitasyon na. Kasta mati kong kunak nga gasam data 3.5 nga ginastos na. Kapay guryo, anak ko. Agyaman na katatang. Anda ngamin, tinagapaan nyo iti asawam. Kas ano ngay? Sana lang arudan nga tultulungan ti tao ijay trabahok. Di mat nga umay iji bangkag. Kumkumpor may tigat-gatangan na. Kas kumay iti anya. Ada ka dita nga bracelet, necklace, kas kada dekorasyon ti balay kano nga pagpaswerte. Amangan met, numadi nga minding kas tama nakisarita kan kuana. Imbagak mat nga oray manupay nga laki charm ti iyawid na ija balay no nasadot awan serbina. Impakaawat mo kumana sayat kan kuana anak ko. Kasano nga ipakaawat ko kat makaungungot mat amakisarita. Ungot nga ungot. Simple lang tinagapaan nyo. Pagsaritaan nyo kit diyan na saya. Alas 10 ni tirabe ay. Nga saan pa'y laang anagawit ti asawam. No apay mo't nga may nakumkumpor may tigat-gatang manakaw. Ay nananang bay anyong
Di uray agawid iti ayanda. Asino ti bot-bot nga na. Ayan ya, kalakit din aya, Dominga anak ko. Saan anasaya at tikasta ngay bagbagam? No nangyula ang dagiti insawsawang nakanyak itay nanang. Husto magti asawa manak ko. Sana dakas no gumatang kay ti Lucky Charm. Ngam kuma, nayunam ti gagat mo. Ngabain, awan ti magic anak ko. May sakayong nanang. No siyak ti sika. Agpakumbaba ka, nanakaw. Ay na, day tati saan ang mapasamak, nanang. Agpanunot ka na imbag Dominga. Awan ti dakas na, no ibabam ti pride mo, kanaklunam ti kamalay. Di mo ibaga, asaan ka nga gawid itaarabi, anak ko. Di toyak pa lang nga maturog ta, sigurado nga napudot ti ulo di asawak. Ha? Tatang, di kay madanagan ta agawidak no agsapa. Urayak lang nga agbaw ti ungot di asawak. Maturog ka nga rod pa lang iti sled, di kapsat mo. Sana bali, ta saan nga agawid ita. Ay, agyamanak, tatang. Naimbag nga agsapam, nanang. Ay, kastamot kang ka, Dominga, anak ka. Saan ka di nagawid ti asawam idirabe? Saan nga rod, nanang? Madanagan akong kankwana. Saan arumbeng anak iapa akan kankwana idirabe? Nasaya at magtanaka amiris kan, Dominga. Ungayam, nanang. Rumarak ita, da kayo pa'y laang ti makaamo dito'y balay. Sana bale, tagsubli ak tumitla adagaws. Day, siya din numanan ay ati papanam. Mapanak iti ayan daguryo nanang. Amangan no ijay tinapanan na idirabi eh. Dasaya at day ta na panunot mo anak ka. Sigurado amaragsakan ti asawam. Buat akong tatang ta, ang mga no aguro-urayan ni Dominga. Wen, anak ko. Pagsaritaan nyo anasayan. No anyaman, tisa nyo nagkinawatan. Un, tatang, kasta ti arami din me. Guryo Mata- lakay, ne. adda ka kadidita. Ne, ti asawam ti agpupukaw. Guryo, agawid ta ko man lakay. Un nga agpaiso ang mga no naka-amerisan tatang. Rumar ka nga rudan. Pumainakan sa sukunan. Anya ter aramidem dito ngay, bakit? Umay kasukunan lakay. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kan kaidirabi eh. Lipatan mo da jay. Ura siya akat, pasensya anak matan niya. Saan arumbang adumawat ka iti pamakawan kanyak, lakay? Ngamin, siyak tinagbasol, siyak tinagkamali. Bumawi akto kan ka. Magawit nga ro din Ay, mabiit lang lakay. Agpakada akpay akin ni tatang. Ay, si kami ti lumawas iti paraangan ni Sister Dominga. Dumagas ka pa'y, adumanan tila akong alaki tiyan. Ay na, pasensya kan Mari Flora. Ngam sa anak pa'y agumatang itilakom apampaswerte. Out of budget, Mare. O sige. Inton maminsan tulangin, Mare. Ay, katun Mare. O sige nga rod, agpatuloy akon. Sigurado nga agur-urayin ni Guryo kanyak. Oh? Agmula kami kanukat iti mais itang. Oy, himala. Nasken nga aggaget akon. Nang rona. Idi pa'y laeng agar-aramakin ka, Marcela. Ngam di nakmitlat tasong batan. Sardengan nakman paking. Bakit kan lakaytan? Di ad-addan anasam tinarasaas no kasjay, Marcela. Sasawom mo talaklakayan? Mala, agawid kakit din. Taituloy ko ti aglaba. Tulungan kan, Marcela. Diyak kayat mabannog ka. Ay talawan nakman si Kapaking.
Di ka mang singa iti panaglabak. Ay ayatin ka, Marsila. Nusungbatan lang. Ikallaysakan adagos. Anya lakit din ay apaking. Kunamlan baro kapay laeng. Apay, baraw ken balasang laeng ayati mabalin nga aginarem. Anya lakit din ay apaking. Agawid kan kunakmat. Di ka mang singa iti panaglabak. Sige, agawid akaon. Ngem umayak tumanain, Marsila. Basta laglagi pa wine, ay ayatin ka. Hoy, andang! Anya ti ar-aramidam diti paraangan ang nakasapsapa. Sakit nagkiting ta short pan mo. Sakit naging pis ta t-shirt mo. Bayan nakadilat tananang. Agpainit ak nga ro dito'y paraangan. Agpainit? Kat saan pa'y matamainitan dito'y banda tayo no kastoy ang nakasapsapa. At danton init na ayon madamdaman nanang. Ti kunamkit day, or orayam arumwar ni Jojo di takaaruba. Yan yalakit din maawatak matkat anang. No maawatan niyo, apay nga rod akong didamag kayo pay laang nanang. Ay, ingkakat agpantalon. Kan umay naktulungan gaglaba, taado ti awat ko ita alalabaan. Nanang, tulungan kayon to. Ngambay andak pay laang dito'y paraangan. Makamo ka man langan. Hello. Good morning, Jojo. Ha? Nay, nakashort pan ka mo, anang. Dituyak man paraangan nyo nga agpainit. Kadwaan ka nga agpainit, Jojo. Ah? Una. Sige anang. Agpainit ka lata dito paraangan may. Agtugawak iti abay mo ha. Nay, imabay ka mutin kanyak anang. Tapno agkatugaw ta. Ay, kwa anang. Medyo dumunin ka dita. Tanay, managa ko nito yung nagtugawak. Saan ka amat nag? Gapot at anglan ka. Ni. Inarakop na kumitin, anang. Di mo ba'y kaya? Ha? Anang? Inarakop na kumatan, Jojo. No, inarakop na. Di arakupin kamutin, anang. Jojo, di nakadiakan. Ha? Ay, wala. Aagkan ka, anang. Jojo, ilips to lips na kun Wala nang. Lips to lips ka. Jojo, nagsamit ti agak mo. Rosib-sibon ka pa din aap. Jujaw, Tatang. apay jujaw. Apay, tatang. Na, tatultuladam latan ti bagbagak. Kit apay ngamin aya, tatang. Nakita nga naglips to lips kayaw. Ha? Nay, nakakitaan niyo mo't ngay, tatang? Di ta paraangan Apay, jujaw. Da kayo ka din ken ni anang. Taoray di ta paraangan kit agin inagag kayaw. Adiyo man la ilugar. Na, anya nga ti katawaan. Irik to masidagan, tatang. Jak pa'y lakit tuktukan. Anya laki din aya. Anya, ay nagalasan. Ha? Anya tinagalas, tatang? Madi anak ko. Maday ti kasta. Sa nagaputa babae ti masidag. Kitok maamitayin. Anya kita sa anay. Nagmayat to pa'y, tatang. Nagganas. Ay maday, jujaw.
Maditikas ta. Sapay kursunadak ni nanang na. Ha? Korsonada yaw ni Nana Marcila? Tatang? Wayne, iso adinak ibabain. Di mo pagangangawan ni Anay. Takababain ka ni Marcila. Marcila, umayak man nagpalaba. Adtaw, Ewan O sige, tailabak to inton madamdama day ta inyagmaw. Agin inanaak pa'y langamin ka. Marcila, saan ka kadi nga agungay no ibagak ang makarik naak iti ayat king ka? Ha? Anya? Agayat ka kanyak, paking? Ay, di ka agkatawa kasta, Marcila. Tapod no, ti ibagbagak. Ay napaking, bakit kan lakaitaan? Saanan aday tati importante ita? Basta siyak, aglablabadaak, tapno aday igatang ko iti vitaminak, kan gatas kaw apang papigsa iti tulang. Nusong batan na, o di agtinulong ta. Marcila. Kaya't ka ko mga ilips to lips. Ha? Ay napaking sumardeng ka man! Diyak kayat ti makirelasyon. Isupay a disturbo iti biyag ko. Adda ka di panagayat mo kanyak, Marcila. Ha, awan. Alan sungbatan na kaon, Marcila. Ang mga numaunaan na tadaan ng kanjojaw. Ha? Nakitak iti agsapat ti panaglips to lips da iparaangan may. Nagbayag sika. Anya? Ay, nagalasan. Iswasong batan na kaon, Marcila. Tagkalay satan na dagaws. Sakbay ang maunaan na tadaan ng kanjojaw. Hoy, anang. Apay, agin inagag kayo kano ni Jojo, iti paraangan da. Wala nang. Nagsamit ti agak na. Hoy, anang. Hoy, agring ka. Ni nanang mo't, sa anak mo't anak katurog Makin nagagkakit din iti sa dinuladitan. Uray Ay na. Nagsamit ti agak ni Jojo. Hoy, anang. Di mon ulitan ti kasta, magibabain ka. Anya kayo lakid din, ayan nanang. Kontrabida kayo iti biyag ko. Di mon ulitan ti makiinagak iti no sa dinuladitan, anang. Nagalas day ta nga arami ti balasang akaskan ka. Tatang, kita man no bagay ko na ito'y kawis ko. Apay, papanam, jujaw. Inakman arman ni Sonya, tatang. Sonya, inka armay ni Sonya, kunam. Uwan, tatang. Nay, kunak man nun yan ng tikayan ayat mau. Ay, saan, tatang? Jak to pa'y nararam na jay. Anya nga ron tikayat asawan ti panagin nagakyo iday. Awan ti kaya't asawin da jay, tatang. Mala, rumwara ka. Kunayo, nanang? Dason niya akin, Jojo. Nakita nga agkibkibin da amagmag na. Agpaili da kanaw. Ha? Agkibkibin da? Katuan, ti awanan ba inason niya? Ha? Saan ang mabalin nga agawan na kanyak ni Jojo? Ha? Ipungot-pungot ko na jaya babae. Ay, anya lakit din ayaan nang. Day talakit din ti pakiap-apaam. Kaayan-ayat ko ni Jojo, nanang. Kasano ako na ba kaayan-ayat mo? Katjak to pa'y nasiputan nga imay nakainaram. Uray pa'y, tanagin nagakamin. Naglips to lips kami na dua. Iso nga gayan-ayat kami, nanang. Iso saan ang mabalin nga agawan ni Sonya ni Jojo? Saan ang mabalin? Imbag na nadanon ka diti paraangan nyo, Sonya. Ha? Ni, apay day tabunang nga igamaw, anang? Agdisukan ka da ito'y abunang. No agbidot ka iti sungbat mo kanyak. Ha? Apay nga inagaw mo ni Jojo? Ha? Inagaw mo't asasawam? Adaya inagaw ko kan ka. Ni Jojo nga rod? Inaramnak ni Jojo, iso asinong batak. Nabayag nga agayat kanyak.
Ken nabayag mat nga agayatak ken kwa na. Ay, saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Ha, addan sungsung-batan na kanyak. Iso saan ang mabalin nga agawam kanyak? Ha? Addan sungsung-batan na ken ka? Wan! Iso saan ang mabalin nga agawam kanyak? Nagpilit ka, agdiso talaga dati bunang ko kan ka. Ha? Ay. Di mo ilayat day tanangudal abunang mo. Tamabalin ka ngay darom. Ala, pumanaw kan dito'y paraangan me. Imaya ko dito balay yu, Jojo. Inalak amin ng akawis ko yu balay may. Ha? Nay, apay dagita kawis mo. Apay nga imay ka dito'y balay may. Anang? Kayat ko tiyak sigurado. Tadyak kayat nga agawon na kati sa bali kanyak. Awan, ti makarakrak iti ayan-ayat ta, Jojo. Ha? Apay, kaano pa yan nagayan ayat tamoy? Anang? Takas dito naramid mo kani Sonya alabs ko? Sipod day di pa nangagak mo kanyak, Jojo. Day di nagsamit, alips to lips ta. Nga inagak ta. Nagbayag, naging inagak ta. Kayat mo pa'y nga ruta saan amal, pasti inagak ta, ide. Ha? Iso saan ang mabalin nga agawon na kani Sonya kanyak. Tatalaga ang makipin na Ha? Kwa? Sana mabalin. Iso nga ita, agdanatan, katagyan ako dito'y balayo. Marcela, awanay, inunaan na tandaan ng ken Jojaw. Imay mo't tente anak mo, ije balay. Kag dinada ka naon ken ni Jojaw. Anya? Diyak mo day ta. Si kanto mo't ngamen. Kung nangagasawatan, ngam di mo mo't kayat. Anya nga ita, inunaan na tandag iti dua. Sasawam mo't pakeng. Talaga kasta Anya nga nga raw, bayan taidan tagasawadan. Ay, diyak magustuhan ti inaramid na. Isukit din tinapan iji balayaw. Di na lang maurayan ani Jojo ti umay dito'y balay. Baya mo na. Sige, inakaon Marcela. Inyag ko lang tibadaw, ngay palabakin ka. Sumuro takkan ka, takasaritak ni Andag. Agawid tan Andag. Saan ama iparbang daytoy nga inaramid mo? Dito yakon nga agnagnanang, agdin na kaming ka ni Jojo. Agawid tan kunakmat Andag. Diyak kayat nanang, agyan ako dito yung balay na Jojo. Ay, mangibabain ka talaga, Anang. Anya kay laki din ayan, Nanang. Anya amang ibabay na sasawin nyo. Kat kaayan-ayat kumat ni Jojo. Basta agawit tanta, di ka kat mangibabain. Jojo, ay ayatin na kadingag paiso. Wen Sonya, ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka mat unay. Sonya! Irwar mo ni Jojo! Ni Anang. Wen, ni anang dayta. Sonya! Irwar mo ni Jojo! Rumwar ka dita, Sonya! Agpinadas ta! Payman, sangwak man day ta babae. Nagalasan ti ugalim, rabiin, ngam umay kaagis iskandalo iti kastoy nga oras, awan babain mo. Gapotay nagaw mo ni Jojo. Da kami ti rumbang agdan na sana da kayo. Saan na ka ngay ayatan ni Jojo? Iso pumanaw kan. Ay ayatan nak ni Jojo. Mayat ko man ti relasyon me. Ngam simingit ka. Aga-agaw. Pumanaw kan. Agawid aklang no kadwak ni Jojo. Iso parwaram ni Jojo. Awan ni Jojo ditoy. Jojo! Rumwar ka ditan! Agawid tan! Rumwar ka ditan! At dapay lang ni Anang dita paraangan, Jojo. Di na kayat ti pumanaw. Nagalasin dayta babae. Masapul ka no akadwa na ka nga agawid. Sige, taynak ka sarita. Saanan? Bayam dita amalamlamin. Anya ko ba? Sa bagay Ay na. Ay na, Jojo, sana dita. Makikiak dita. Ay na. Anya ti sasawam, Sonya? Ay na,
basta sakyan naklaang Jojo. Ah! Ay na. Ah! Saan andita ko nakmut? Ay, Jojo. Ah! Ay, na makikiaka. Ha? ay, ayatan ka, Sonya. Ay na. Ay, no? Nagbanglo ka, Sonya. Ay, Jojo! Mangmangag ko nakaragragsak kayo di taunag kanison niya. Ngam kasanomot tanti ayan ayat Kasanon day di nakasamsam itlaunay. Nga inagagta. Ije paraangan yo, Jojo. Naglips to lips ta ijay. Day di na irot apa naginarakop ta. Day di nagsamit apa nang matmat mo kanyak iti day di agundaway. Jojo aya. Ay ayatan ka launay. Isarumwar kakit din di ta balay na Sonya. Taagawid tan iji balayo. Ha? Nakaturog ak gayam diti paraangan da Sonya. Nay, adda ka pala dita? Annang? Dita ka naturog, idirabe? Di ka pala nagaway? Inururay ka ngamin, Jojo. Ngam di ka mat nauray. Ay, anya lakit din ayaan nang. Di mo ka din ipilit ti bagim kini Jojo. Ta saan nakangarod nga ay ayatan? Siyak, ti ay ayatan na. Jojo, apay ngay. Siyak kumati ayatam. Sana ni Sonya. Agawid ka kay din na balayaw, annang. Ta saan ka nga'y ayatan? No naging nagagtaman iday. Basol mo mutlaang, ta si katim masidag kanyak. O, makitam ita da itaan nang. Si kamot gayam ti masidag. Agkalay sa kamin kinisunya. Isu asar dengan nakaon, annang. Anya ngay ita, anang. O, di sika tinakababaen. Nanang. Ay ayatak ni Jojo. Saan na ka nga ay ayatan? No naging nagagkayuman iday. Gapo, tasika amis mo ti imasidig kwa na. Lalaki day taan nang. Kaili ko ti panang lips to lips na kanyak. Ay, anang anya lakit din aya. Agpanunot ka man anaimbag. Di mo ipilit ti bagim no di nakakayat ni Jojo. Apay ngay nanang. Di mo idaldal ti bagim ka ni Jojo kandi nakakayat. Agbain kay ti kastang aramidaw. Nanang. Naglampong ka na, pre. Mapantag papukis. Uwin nga rad, awan mo ngamin pagpapukis ko. Adda mo kapagpapukisan ta. Ay, jacket ti bakla. Jacket ti bakla pagpapukisan pare. Apa adi mo kayat? Ay, basta kayat. No ngay libre. Kayat mo? Ah, libre. Saan mo na panunutin? Wen ko na amon ta mapantan. Pare, sigurado ka nga laing dagiti agpukpukis dito'y aparlor? Agtugaw ka kadilang dita. Nalalaing da dito'y. Asinong iti mang pukis ka data? Hello, boys. Nagalas a bakla. Di na bagay. Kundi bestida. Nagngisik mo nga ron. Shh! Di ka natagari. Ang mga numagnod na ka. Ay, Gary, namiss ka. Naghilig nga gar-arakop. Namiss ka mat, Joyce. Apa nga kakalaeng? Busy. Amumatan, ado ti liga ita iti basketball. Ayun gayam. Pukisan na kami man kininilo agayam ko. Ay, guwapon lakaskin ka. Hello, siyak ni Joyce. Kukwak da ito aparlor. Ha? Joyce. Libre ah. Of course. Anya po kisti kayat mo. Jenny maganda. Yes, Joyce, sexy.
Sigapay natin makamo dito yung parlor ko. Tamapan kami ag merienda kada dito yung labs ko. Labs mo dagita? Makadkadlawa kon Kada ada umay a customer agwapo. Labs mo. Mangibati ka mat kada kami. Puro bungbungan at tupul ang lalakay itiretretom kada kami. Ay! Adan to matlata umay kada kayo. O sige, da kami pay lang iti makaamo dito ay. Enjoy! Gary, Nilo, ag-order kayla iti kayat yo, wen? Owen Joyce, agpili kami dito mino. Anya tiket mo, pare? Agpili ta, ado ti pagpilian. Sige lang, agpili kayo. Tamapanak lag sigarilyo di tarwar. Babuas. Pare, asino day ta, Joyce? Bakla, apa adamagam, nagluko kan. Kaya't ko asawin. Duha kayo? At da relasyon nyo, pare? Tila damdamagam. Permi mo no dumkat king nga. Kaslaragbi. Kaslalaeng. Feeling close. Madamdama day ta, mangted iti takwar. Takwar. Anya day ta, pare? Kwarta Si Kamay. Naganglit a bakla. Sapay nakabistida. Kit makita ti kinangisit na. Kasta na, ngam kalanti day ta. Basta close kayo. No dumawat ka, mangted, kasla ita. Intreat na ta dito yung nangina restaurant. Un nga rod. Itakla nga nakasarag dito yung panganan. Uy, agulimag ka. Umain ni Joyce. Nagpigisang agsigarilyo. Iso mo lagay man nagpangsit isang aw na. Shh! Agulimag ka. Nasayat mat, nagawid kan bossing. Ado ti customer nga umay no alas 7 iti rabii, Insamsambot mi ang nagpukis. Nasaya ato kasta. Talaga nga umad anong dagiti customer tayo. Iso asay sayatan niya. Tangay adu iti customer tayo. Agbali akman boss. Ay, awan ti maitad ko ita. Anya? Anya nga awan? Kinastos ko kada gari kanilo. Kan may sa inikak ni gari iti allowance na. Lebre da lang nga rudan ang nagpapukis dito'y parlor. Sata? In lebrem pay, inikampay iti kwartana. Kasano, cute mat ngamin. Sapay nag-overtime makpay nga rod. Inton maminsan ton, girl. Next time ton, promise. What? Ay, matayak sa matan, Ninet. Adula ang tikinan mo, iso amarigatan kang agangas nanang. Ay, nagluko ka, dakas tati ibagam. Kasano, kat inibus mo di sa nga malukong aburidibod apariya, kan karabasa. Nga dasagpaw na nga into no apaltat. Neta ulit-ulitan na. Nasubram nga rutina nga, iso amarigatan ka nga umangas nanang. Ay na, agsakit, titultul ko. Naktaan laang day tananang. Maditirik nak. Sige ka, dumatayak laang ay alalyaan ka. Saan ka nga agsawi iti kasta nanang? Ay ako ulaw ako na. Agtayak ti panagkitak. Ay. Di nakmat pag nervyosan ng ananang. Sige, alalyaan ka ni Net. Ay nananang, di ka agsawi ti kasta. Hello? Hello, Manong Julio. Daho itich? Nininit na ito'y. Ninet, opay nga, mawag ka. Ada kami itak ni nanang dito ospital. Tapay manan, agsakit laang tikikit tisa ka na ospital adagos. Apay nga ito sa bali mo ti boses mo. Ayan ni Manong ko, Julio. Siyak da ito ay, kaloka. Bakla ka? Hindi pa'y Anya? Manong Julio. Hoy, excuse me. Awagan nak iti Manang. Manang Joyce. Manang Joyce? Nagadayo iti Julio anagan mo? Saan ta napagsaritaan da ita?
Oh, kasano ni Nanang? Umay mo kitaan Ay, ada trabaho. Anya ti trabaho mo ita aya. Dilo'y parlor. Parlor! Kat no kargador ka itinatang. Ita nagbalin kan ang beautician. Ay na, Joyce. Inaldaw nga ado iti customer tayo. Iso nga rod nga agtrabaho kan. Saan ka na makisistorya kanya? Uray si kamet uray si ka iti boss, agtrabaho kamet tani, agkasapulan tayo iti agpukis. Sikapay laang, taawagak ni Gary. O, taapay manan. Kat, agdate kami Nasken apabalyan nak madamdama. Wento, ikag trabahon. Amangan no ibagam tumanan nga awan na bati akwartam, tagastusan manan ni Gary. Ninet, adak ito'y abay mo, nanang. Nabiyagak pa day. Nabiyag ka pa'y nanang. Apay, anya iti panagkunayo aya. Damdamagak laeng mo't Or-orayag ti awag ni Manong Julio. Kunanang ngamin nga umawag. Imbagam ka din, tinapasamak kanyak. Imbaga kun nagtungtong kamin. Imbagam ko mga umay dito ospital Saan nan sa amasango? Apay asaan? Asidaglaang majipagkarkargadoran na dito ospital. Ayun gayam, saan nan akargador ni Manong Julio? Kan saan ka nun Julio tinagan na? Ay, di nakman ulawon si kaninet. Maululawak lang nga rodan ka po iti high blood ko. Kasta pa'y laang ti ibagam. Saan ka nga ululawon, nanang? Ibagbagak laang atin naamwak iti paboritom nga anak. Anagbalinan abakla. Ay. Adadan sa mo maulawak. Tayagas ko ninet. Matayak sa mo na di na oras. Ay sapay awan pa'y nagatang agas mo, nanang. Or-urayik tay awag ni Manong Julio tayo ipatulod na akwarta. Urayan ta, umayan day jay, nanang. Nagmayatan, ti umay ag beach. No kaduan ti loves mo. Gary, baby. Adak lang dito'y abay mo, sweetheart. Nabarte ka kon. Itad kan tumod ngamin nga italid ni Ara nga inumak. Saan ka ba nabartak? Oh, adoy. Arak pa more. Talagang sa kaya't nakabartek kan, baby ko. Agtugawak man dito'y abay mo. Tapno makita ka dagito'y agsisilap nga alahas mo. Balitok na kita. Dahil sing-sing ko. 24K. Uy, sumot lagayam anag silang numainitan. Dahil nga bracelet mo. Ay! Nauray lakinis na ti imak. 24K mit lang dahil baby. Kat, dahil nga mat kwintas mo, sweetheart. Ay manen! Ay to pa'y manen! Makilkiliti ang man idiararamidem baby ko. 24K madladay ta. Oo. Drink pa more. Inumam dahil arak. Angam na barte kakon. Sigin, aginom ka. Tama pa anak pa'y mangala iti arak kan pulutan. Okay, urayan ka dito cottage. In love talaga kanyak ni Gary Boy ko. Napintasan ngamin. Iturog ko man diita. Ay na, madanaganak manan ka ni Joyce kat ni Rabiin. Awan matlaangan, anya nga tan tinapasama kadakwada ka ni Gary. Ay, timawag matlaangan tigarampang abakla. Oh, hello. Apay, ayan mo. Julio, ay isti Joyce. Anya itinapasamak. Pinatay na ka, winunrape na ka. Kinidnap dang. Anya? Kinidnap na ka? Ay, saan kayam? Hinundap dang.
Hinold up dang! Asino iti nang hold up kan ka? Gwapo? Ibagam nyo asino da. Awanan! Anya ti awanan? Maumaaken kan. Mapantay di police station nagreklamo Urno sampay day tabagim. Nagalas ka abakla sumanangit. Kasat no amamati daken ka ana hold up ka. Kat si kamet ti agroprupa nga hold upper. Kasi tinapasamak. Nag-date kami kini Gary. Ijay Beans. Kat? Kunak na talaga alabnak. Kinisnak pa kay kayat kumat. Tagayam. Ay, nagsakit na panunutan. Tagayam anya. Ibagamon Ininot nga inala na dagiti alahas ko. Baba ni ti makahudas nga agak na. Awanan bain. Ay, isumat lagayam nga awanan dagiti agkakanginang alahas mo. Ito lang sing-sing ko at hindi na naala. Gamji bracelet yung kwentas ko at 24K. Awanin. Intaray ti awanan bain na hold upper. Idarum taday ta alalaki. Anya lagi hindi kasto na pasama kanya. Nagayatak launay. Ada ka ding gatang mo iti agas ko, Ninette. Imay nang tadi iti tulong na kiti kakaruba tayo, nanang. Imay pa'y ni Mayor. Nagsaya at anda kita at tao. Diyak mo't maawagan ni Manong Hulyo. Nao, makon nga umawawag iti cellphone na. Kunam anagbalin abakla ni Manong mo. Kat no nagtaraki a lalaki. Imala iti day di tatangyo a soldado. Isumat lagayam. Nga oray pilit-pilitem. Saan na akaya ti agbalin a soldado, nanang? Anya laangan tilangana. Nupod no timbagam anagbalin a bakla. Tao Anya pa nga iti sabali ko maalangana. Alangan mo't nga agbalin nga alien. Bagay na nga taay ati agbalin nga. Ay, jak maaklon, anak ko. Sapay nagkariak iti day di tatangyo. Ngagbalin kumamot a soldado ni Manong Muhulyaw. Bakla nga ron, mapagbalin nyo kata soldado? Ay, uray nga tagpiang-piang ti langit kandaga. Saan ang mapasamak dayta, nanang? No saan ko man ang mapagbalin a soldado ni Manong mo? Basta saan ko mamot nga agbalin na bakla Nagbalin nga rudan, nanang. Awan maramidan yun. Kasano ang nagbalin a bakla? Siguro, ay kat impukaw na ti Darna. Kasjay, nanang. Iso ang nagbalin na bakla. Bumabakan dita tricycle, tan nakadanon tan dito'y balayo. Iso ka rin da ito, iti balay mi. Isu day tao, tang nga iti kataltalunan, na aramid iti panaw kan kawayan. No may sublik la ko matinapalabas. Jay kwarta binusbus ko kani Gary. Kajay kwarta, pinagpapapintas ko. Naparamid ko kumati balay mi. Napapintas ko kuma. Kat anya ngay nga rod, kat naayaw-awan ba't ngamin iti panunot mo ide. Ita, anya pa iti rupa nga isango kaninanang ko. Kan kadig iti kakabagyak. Nagbalinak lang nga rod na bakla. Awan pa'y kwartak. Ay, kung maiba, balik ko lang. Kung maiba, balik ko lang. Ay na, saan ka nga agkanta? Intan, agawid kan, tabi si taam ni nanang mo nga masakit. Anya lakit din, aya. Anak ko, tinapasamakan ka. Uwan nga rod nanang ko. Hangem, maawat na kadiuray no kastuya kon ita. Apay aya anak ko. Ada ka din nabaliwan kan ka. Ninanang met, kita anak man. Nakabistida ko nita. Naka-make up kan. Naka-cutic sa itinalabaga. Ninette!
Gusto mo tin Di na kon kitaan iti pangato pababa. Nakababain. Manong, Manang, kunam. Awagan na ko diti Manang Joyce. Manang Joyce. Isong tinagan ko ita. Ni Holyo, awanan. Holyo, anak ko. Uray no nagbalin ka nakasta. Amay sakan abakla. Anak kalata. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Awatek ti kasta akin a taom. Agyaman ak mader. Ala, manipod ita. Agbalin ako na nasingpet nga anak kada kayo. Suportaran kayo, aging kat kabalag. Kat si kamot ni Net, ituloy mo ti agadan. Pagadalan na? Katwan Anya ti kayat mo kurso. Nursing ko ma. Go! Go lang, girl. Siyak ti makamukan ka. Agyaman ak manong. Manang. Mader, ikarik nga ipatarimaan ko da ito'y panaw abalay tayo. Aircon to ti pagyanam. Tapnosan kan, akaasi nga agpaypaypay. Nay, itaman pa anak kapukis ka anak kaw. Nakaskas daw man. Itatang nakarkaro amas daw kayo no isang pet ko di babae nga armag. Anya? Gawin, mariknak nga iti kabitan na panawan. Aklunan na ko ni Bia. Nay. Agtagtagainap kan sa akin, di anak kaw. Saan? Pud mo ti bagbagak. Mariknak kahit nga da panagayat ni Bia kanya. Asino day ta abiyaya? Basta, mas daw kay tulatan. Isang pet kunto dito balay tinapintas akaayan-ayat kaw. Ay, mamatiak tulangay, no adda dito isang wadak. Iti day ta kinasadot mau, adaki din ti balasang amayat king ka. Agtagtagainap ka man ako nakon, Markaw. Anya laki day. Napudno ka matlaang kinibiya pare. Sakbay mo kuma mapagguhay. Adda ko mama, trabaho Ha? Kasano, no saludsudan na no anya tayo trabaho. Hindi na mo siguro sa ladsudan. Alangan kidimot nga ibagam atambay ka pare. Mang sa pulak-tulat ta iti trabaho ka. Nang runa, no aklunan na. Mga no aldaw, rabi ti pa nagtrabaho. Anya? Kawain. Di ka kadiagdanag paray. No aklunan na ni Bia. Mang sa pulakon iti pangginak. Agwalinak ton anagagay. Saan la anagagay? Hindi kat kagagatan pa ya. Anya? Adala salud-sudak man kun ka, John. Anya day na. Apay, pudno ka day nga adar arman ni Marco abalasan. Ha? Wala na. Pudno day ta. Iso ni Beya. Namam mo na iti ilay. Food server, iti trabaho na, iti asidag ti palengke. Kastaya. Ay, ammo na meten ti agaram. Ngamawan pa'y ammo na at trabaho ti salbag. Ibagbagak mo dahil aking guwana na. Gamti ka na yun na sumbat na. Agtrabahon tula ka na, naaklunan ni Bia. Anya, ay anya meten dahi ta pa nagsungsungbat. Sadot at talaga dahi jay nga anak nila kay Lopez. Mamimpinsan siguro ti gagit na. Inton makaasawa na. Nasaya at man tanagradata kabsat. Ha? Nadamag ko nga main nga da kano bala sangar arman ni Marco ijay ilay. Pudno gayam. Way, kabsat. Inamin na mahit nga da kano talaga. Biya ka na, tinagan na. Kastaya. No kastamot lang, pilitam di anak mo amang sapul iti panggadan na. Alangan kit di mo't ngagsadot sa daw, kit addamot ar-armon na. Ay, day tangarod kabsat. Isumot ti kanayon ko nga iulit-ulit kinkwana. Barang denggan na. Ay, rumbang laang. Saan nga isulaang ti may babaeng, no di kat nang runa kayo anaganak na no bilang laang. Agaram, ngam awan pa'y matrabaho na. Into lang namang ti kinasadot na ti salbag.
Awanan ti makunakin ka, Marco. Nabayag ka matin nga agdataton kanya. Kat mariknak mo at nga da panagayat ko kan ka. Iso nga aklonan kan. Kaya't mo asawan, agayan ayatan. Un Marco, manipod ita, datan. Ay na, agyaman ak unay-unay biya. Ay, ayatan ka unay-unay. Agyaman no kasta Marco. Sapay la kumata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Santo Apulos, ikarek, saan kanto pulos pasakitan? Kay di ka agbisin iti denak. Promise! Thank you, Marco. Yahoo! Ay na, nakaragrag sa kakitangal daw, paray. Ay na! Ha? Apa paray? Nangabak ka ka di iti, huweteng? Sana huwiteng. No di ka ti puso ni Bea. Inaklon ng arudin. Oh, wey! Nainapod no ti bagbagak. Agayan ayat kamin, paray. Alam ba iti talo gasot Ing kagumatang iti arak ken pulutan iti tirsay na ni Diana. Agsilibrar taman. Pau? Tagitama? Anya laki din na ya. Awan to mga min bilib mo iti gaya mo anak katartaraki. Gastoy ala nga. Saan ang agpangadwa ti babae? Oo na yan. Ala, dito'y kapailangan nga raw. Tas siyak ti mapan gumatang iti arakin pulutan ta. Darasam. Makainuma kon kay. Naimbag man pare. Inaklon na kagaya man ni Bea. Ay, wena. Abay, gitin na san. Guwapo ang mait. Nulang lang ti saritaan. Sana mga tabak Ay, wala pare. Rumbang lahat. Amok kami nga adutagdakdaton kini Bea. Adapay ka no, engineer. Adapay minero. Ngam sikat inaklon na pare. Anyat mo sa way. Kaya ko so, mangsapol ka matan iti trabaho. Pare, manggad ka mo sana agbabawi ni Beyaking ka. Dahil tama ng timbagam kanyang iti. Tapi di ka maumuma. Ay, diyak mauma, mangibaga ka. Pare, gamin, palangis sakit ko dahil ang gagas na sinagaya mo. Siyempre, diyak kayat mat. Nga, agdit kayo kinibeya, kat dawatin pa ilaing kada angkel ti kwarta, nga igatang mo iti sabong kin chocolate. Anya? Puto di bagbagang ka baray. Iso, mga sabol ka mo dati, bukod mo at trabaho. Bueno, bukod mo at kwarta ko na kama. Kastamot lang nga kisay ti busyo iti trabahador na. Umay ka pa ilay di balay may. Ha? Di ka madanagan. Tasyak tagtrabaho para ka data. Nakababain ka dagiti dadakil mo no bilang laang. Awan ti pagdanagam kadakwada. Ta nagsisingpud da. Promise. Agyaman no kasta. Mangsapulak iti sabali apang gadak. Tapno makaurnungak. Tapno makaawidak ijay lugar mi. Saan kan nga agtrabaho kunak manin? Umdas asyak tagtrabaho. Ipariknakken ka. Ngagbalin ka prinsesa iti denak, Bea. Tandaan ang beta. Ha? Manipod ita. Siyak tagtrabaho para ka data. Day, papel mo day takit kita, manakaw. Anya day ta? Ay, watatang. Dahito man di maipapan iti reward, no asino ti makaisuro, no sa dino ti ayan ni Kibuloy. Ha? Taapay? Tagainap ko ngamin. Manon adaras asyak ka no ti nakaisuro, no sa dino ti ayan na. Anya? Iti ko yung turog ko manin. Siyak ka no mo tinang tadanda iti 10 million a reward. Anya? Siyak ti mangsapol ken kuha natatang. Siyak ti makaisuraw. No sa dino ti ayan na. Ay, mariknak kahit. Hapay markaw, agmauyong kan samot tayo. Itatamit. Ibagbagak lang arudon ti pudno. Ay, lalaki din. Nagsapa ka mo tin anak karubat, Marco. Sa dino ti papanang.
nakagtrabaho biya. Dito ka lang, Wen. Di ka madanagan. Taddan to kwartata. Dakilagatad. Anya, sa dino ti pagtrab-trabahwam aya. Api nga aging ga ita, kat di mo na ibaga kanyak no sa dino ti pagtrab-trabahwam. Inaldaw ka mo't arumwar. Japay la ibagay-itakan ka. Ibagak taw no nagsaksis ti plano. Anya? Ala, basta dito'y kalabalay. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Taagbyag ka akas prinsesa. Hay, mapukpukaw na talaga ti limbong ti panunot dayjay a Marco. Agasam? Kanayon arumwar, tapno mapan agimbestiga, maipapan kinikibuloy. Ay na! Nagrabaw apa nagpampanunot, aya. Anyat kayat mo asawan. Natagtaga-inip na kanunga road, nga iso ti nakaisuro no sa dino ti ayan ni Kibuloy. Anya? Ay na. Ay, una yun day tapa nagpampanunot aya. Hay, kinasadot nakit di ngagtrabaho kunam. Ay, pudno day tanana. Nalabas a kinasadot iso akas jay ti aramiden na. Mangnam namalatan iti reward no asino ti makaisuro iti mapukpukaw a tao. Una yun aya day di amarkaw. Naimbagla nga tamaan anusan jay kaayan ayat na nga inyawid na. Sapay nagpintas abalasang. Un nga rod nana, ngam panagkunak. Saan nga amo jay babae, akas jay ti aramiden ni Marco. Ti amo na, kat agtrab-trabaho, nga uray saan mat. Apay, di ka mabay ni tikas tangan aramidem, Markaw. Nay, apay ko mamabayin tatang. Katawa mo dakas nga aramidat. No day tay naldaw, pa naging imbestiga, may papan ni Kibuloy. Kat nang sapol ka iti trabaho, di ada ko masweldo maun. Anya laki din na kinaawan panunot daytan. Addan kayan ayat mo, Markaw. Ngam kasta ka pa'y laang agpanunot. Ayan niya laki din na ya. Ay na ni tatang mait. No maisurok ti ayan ni Kibuloy. Dakalagatan. 10 million ko naman, George. Ay, 10 million tarupam. No. Dagitin to pa'y pulays. Kadi na mabirukan. Si kanto laki din. Ay, salbag. Ay, unay ka ni tatang na ya. May surok lang ti ayan ni Kibuloy. Di ka ibingbingayan iti reward kaw. Ay, kukwam lang. Agmauyong kansan na talaga, Markaw. Anya di nangag ko itay ang nagsaritaan nyo iti amang Marco. Anya da jay? Nangag ko, asaan ka mo't gayam ngagtrab-trabaho? Nagawan mo't gayam a panunot mo? Kunak lakit din nagtrab-trabaho ka para kadata. Ngam saan mo't gayam? Beha. Apay, mangnamnama ka iti day tangar aramidem a reward for the missing. Una yun a kinaawan panunot day ta. Ay, di ka kumamot agsaw iti kasta. Anya sa anak nga agsao iti kastoy? Atiw mo pa'y ti tao nga adda bagtit na. No day tamano alawas a panagim imbestigam no sa dino ti ayan ni Kibuloy ket nagtrabaho ka. Di adda ko masweldo ita. Gusto kumamutin Pudno gayam ti bagbagada kanya. Akas ta unay ti kinasadot mo. Sino tinakaibaga? Asino pa'y kuma no saan adagiti kaaruba? Napaneknek akon apudno day ta. Agbababawi akon anangaklon kan ka. Anya? Ay na paray, sakti si ka. Mga sapol ka lang ito panggaram. Abay pare, aging ka ka ita. Kat mangnamnama ka pa'y laang iti reward for the missing. Ay, una yan. Anya laki din na ya pare. May saka mo maisurok lang ti ayan ni Kibuloy. Pulos, adi ka makaraman iti 10 million a reward kaw. Hala, uwan ka tayo pare. Uray bukutam lo isaw. No para kanyak pare. Nonsense lang di tangar aramidang. Ate mo pa yan, ti tao nga dabagti na.
Nakarakaro ka mo tan. Na, Naimbagla ka na. Tawan putot mo paray. Tanwad da. Mairaman laang iti kinaawan panunot mo. Salbag ki deng. Oh, sigamat gayam, Bea. Papanam ngay. Adamat imot mo abag. Pumanaw akon, Maria. Diyan maanusan ti ugali ni Marco. Sadot naman amin asadot. Ha? Makauma ti ugali na. Amo na ka di pumanaw ka ita? Ha? Saan? Rimwar, tamapan manen agimbistiga. No sa dino ka no ti pakabirukan na kinikibuloy. Aniya? Saan ngagpampanunot na di Marco? Kuna na kanyak asaan akong ngagtrabaho. Taison ti agtrabaho para kada kami. Ngambulan ng tinapalabas. Pulos mat nga awan na pasama. Ay, saan mat apa nang dadaal Ngam am mo dagiti tao dito'y lugar mi ni Marco, akasadutan a baro. Isungarod amas daw kami. Idi adamot na ngayat kan kwa na. Saan yan, Maria? Makiwin na suwasakon kan kwa na. Diyak kaya tikas di nga ugali na. Mangnam na makit din, iti imposible ang mapasama. Ay, isalbag! Narabyan ka Marco. ay, ngun nga raw. Ay, makabanok, mate. Kat, anya ngay. Nabiro kam ka di matlang ni Kibuloy. Naalam ka din ti 10 million a reward for the missing. Sige, di mo. Saan tayo nga raw? Awan mon, Marco. Awan mon. Ag mauyong kan kunakmanan. No adda pamilya mga gururay kan ka, nataydan ka po iti bising. Ay, Ang mga no saan mo pa nga mo, api manawan ni Bea. anya? Di nakman ang angawon iti kasta? Sa anak man nga agang angaw. Pudno ti ibagbaga. Ah, Ala agawid ka, tapno mamati ka, iti ibagbaga. apay nga intulok yu api manaw ni Bia, tatang. Apay kumalapdag ngay, kit isumot ti kayat na. Anya? Kaya may sa mayata na dyan ngay naramid na. Tapno sana magnamnamay ti sadot akaskin ka. Ah, Bareng makasarak iti lalakay ang makatulong kay Kuana. Sana kasking ka asadot mo amin na sadot. unay kayo mo tatang. No nagtrabaho ka kuma, nalabay ta sana pimanaw ti kaya nalat mo. Nasingpad ken napintas ni Bia. Ngam sinayang mula nga po iti ugalim. Into lang mo ti kinasadot mo barkaw. Agpanunot ka na barkaw. Hawan ti bimak na iti kastamang sapol iti mapukpukaw a tao. Tapno maala na ti reward. Makumikom ka mang sapsapol iti mapukpukaw. Di mo mapuputan, sikan tinapukawan. Ay, yan yalaki din, Marco.